Ulad buha, penamun na mau de Yesus Kristus, na igi kana ati da bata paraga Bali, ta acara pamaring ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badad pa batarang ya, na lipulungu malakata habayam. Mauri ala mapadikannya na angu ya kana tanah. Mauri maayi manamu manyia mahuhu anamu. Yaga manyia ma makahuru karada tahagamu. Bama huda guli malang. Bama poha pamalang ya ngaramu. Mulana bamu iru loda mawalung ta la na malapahu lapaka trahinaya di piakuna baiga mata maglul dona. Higulu na mauri buhang mereka rijung mereka pating yang lipulungum. Nunam kamwoga makanya makahilu ranguraihi kama peku maka bamarangu yang lipulungum. Mula ni mor Yesus dia dikandap manima. Amin. Ulad buha na renungan terahinaya tadi kia walung tabe buku renungan wasiat na judul na paharakanya abi iya kadumu walungu tapulungu masmuru kawudu dumbul dua da bajar habul hiwa lapa tak bajar dumbul walu napa patada da jika dika na bajaru dumbulu na mawina na linguna taka au abi yang marau dumu lau mai pagehangu padulawa bau ka di kaluagu ulad buha na paharakangu ya kana ya kaka da mera mana ya kaka bawida kaka mera naka dikagu ka bawida mula pema deka duna bada pahelu maka bapahalaku ya namuruk taka heka maya duna na paharakangu paharakanya bawida kaka pewikide baida tak dalu haruwina na morukuda tamaninya na pedulangu ni mauri ya diraka pia kuda bata pangalanya na moruk na marahi kalunguna taladu nama amungu tang masmur lumbul dua dayayi napa ita de na hadu kepangadangu ni dautu haruwilang takamane belu dabana na hadu kapapadana na pamilane na atina di merelui lilungi kawud habul lima dan na pemangka papabikarunya kawud habul nam bulu dabana na pamanikina na malahuka na japuka kawud habul hiwa ganane na padawi ni dautu tak dalu hagane na haduka nama buatu tamurukuna ya kakadawi nama dan hariama bana haganya na haduka taka pahara kadabana lay mauri idautu nakadingi padulang ulay mauri takawud habul hiwa lapa kawud dumbul dua da nangada ya langka gamanay buatu jalana nama dah di tamurukuna imauri namaka banadula ya kawud dumbul tilu lapa dumbul pitu napanawa na bawina mauri abu marau diga pawuda wale atine ban haraka wikina tapa ayi panamanguni mauri kapiakuna bana pangalanya na muruk bana kahaing danganyi mauri nalara murukuda dan naluruh pangalama anangu tahaganya na malal haritu ya na mabuatu lapa di data padanya badapa aingu dayada ya kata padanya kana mabuatu paharakanya lay mauri ya kaka abuimu di mauri padaingu mana bana dulada amin
malakat habayang. Mga meka patingriya parangu yang nalipul ngumutarahinaya u mauri. Kamu waki gama kanam kalua kama maka bama pahala aku ya. Dia ka bama pada kanya kana buat tu ab mahari wainya. Dia ka abibima. Daka kama paharaka manunya au. Maka daka dum au mamaka pamudulama. Mula ni mor Yesus dia ka dikanap manima. Amin. Ula dibuha mga de parang ya na lipulong trahinaya. Abi bula kinya bami like, subscribe. Dia ka bami pabari nya ta ulim. Dia ka tuminaw mga ngmi kanyami. Pawewarnya na pulong. Ulimi na yeka bi. Mor Yesus na pamaringo pamalalan.